Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau berburu apa ya? Yuk ikutin terus video kali ini. Ada boneka nih. Boneka Squid Game. Kita kumpulin sini ya teman-teman. Kita kumpulin sini ya. Kita cari lagi yuk. Ada apa ini? Weh. Ada ondel-ondel teman-teman. Ada ondel-ondel. Wih, ada dua nih. Ondel-ondel ada dua nih teman. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Ada apa ya? Wah. Ada boneka Squid Game lagi teman. Wih, warna hijau. Kita kumpulin sini ya. Kita cari lagi yuk. Ada apa ini ya? Kita cari yuk. Wih, Pop It teman-teman. Putri salju. Pop It putri salju. Kita kumpulin sini ya teman. Kita cari lagi yuk. Kita cari yuk. Ada ikan-ikanan teman. Sama boneka Pikachu. Wih, mantap. Kita kumpulin sini ya teman ya. Kita cari lagi yuk. Ada apa ini ya? Cari lagi yuk. Wih, ada boneka teman. Boneka Upin Ipin. Wih, kumpulin lagi sini ya. Kita cari lagi yuk. Cari lagi yuk. Wih, boneka lagi. Upin Ipin lagi teman. Widih, ada dua nih. Wah, banyak teman. Kali ini berburunya banyak sekali ini. Wih. Yaudah ya teman. Udah dulu ya. Dah.